Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadisinde aytadi, "Durustlikda men jibarildim ko'rkam axloqni to'llantiruv uchun." Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizga her bir ülkede de adab hem ahlak meselelerin anlatıp hem öğretip kaldırır. Bu meseleler birleri kichkinagina bulsa da onlarning Allah subhanahu ve teala karşısında orunları büyük olur. Çünkü bizning dinimizde kichkina hem vaqtiyek narsalar yok. Bizning dinimizde var mühim bo'lgan narsalar hem ondan da mühimroq bo'lgan narsalar. Yani din ishida bo'lgan aybirni bu kichkina masala bit bu vaqt masala deb aytirga yaramaydi. Mana hozir hurmatli jamoat bizning yoz. Ham yoz kunida ko'pimiz o'ramlarda yuribmiz, o'ramlarda yig'ilishib, yo'llarda yig'ilishib, suylashib bosib turamiz. Mana shuning adablari haqida da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hadislarida bayon etadi. Bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarning yo'l qiriyinda yig'ilishib, suylashib bosib turularini ko'rgach, ularga murojaat etib, "İyyakum vel julus bit turuqat" de. Yo'l qiriylarında bosib turuvdan saqlaning'iz de. Shunda sahabalar aytadilar: "Ey Rasululloh, biz bir nachar narsa uchun bunda bosib turmaymiz. Nachar narsa turunda suylashib turmaymiz" degach, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Agar da shulay ekan, ul vaqtda siz yo'lning haqini qaytarig'iz" de. Shunda sahabalar so'raylar: "Ey Rasululloh, narsa so'ng yo'lning haqi" de. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ghaddul basar ve kafful adha ve raddus salam vel amru bil ma'rufi ven nahyu anil munkar" deb Buxoriy ham Muslimda keltirilgan bu hadis, ya'ni u ko'zlaringizni haram narsadan tushiruv ve kafful adha boshqalarga ziyon solmau ve raddus salam ham salam qaytaruv vel amru bil ma'ruf yaxshilikqa undav ve nahyu anil munkar ham nasharlikdan tiyu deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Başka rivayette Müslim'de getirilen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Yo'l qirlarında basıp turdan saqlanig'iz." Ham shunda sahabalar aytadilar: "Ey Rasululloh, biz bir nachar narsa uchun basıp turmaymiz. Biz bunda kerak narsalar turunda suylashib basıp turamiz" de. Shular deb aytadilar. Shunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Alay bo'lsa, siz yo'lning haqini qaytarasiz" de. Ham shu narsalarni atab chiqqandan so'ng Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istab aytadi: "Va husnul kalam" ham boritik yaxshi so'zlargina suylashingiz deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Shu ham boshqa hadislardan chiqib hurmatli jamoat biz yo'lning adablarini da bilirga o'rganamiz. Yo'lning haqlari bor ekan. Biz yig'ilishib suylashib turamiz ekan, yo'lda yuribmiz ekan, yeysa o'tirib suylashib o'ramlarda qo'shnilarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, iftashlarimiz bilan suylashib turgan vaqtda yo'lning haqini qaytarga kerak, onun adablarini o'targa kerak. Birinchisi g'addul basar, ko'zlarni haram bo'lgan narsalardan tushiruv. Ya'ni haram bo'lgan narsalarga qaramau. Chunki bu Alloh subhanahu va taolo qarshısında gunohli amal bo'lib sanala agar da kishi Alloh qo'ygan narsalarga qora ekan, o'zine halal bo'lmagan xotin qizlarning g'avratini qora ekan, ya boshqa Alloh taolo qo'ygan narsalarga qora ekan, kishi shu amali uchun Alloh subhanahu va taolo qarshısında gunoh ya'ni gunoh qilgan bo'ladi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining boshqa bir hadisinde 3 turli ko'z qiyomat kunida cehennem o'tin ko'rmasdi, cehennem o'ti bilan g'azablanmasdi. Ya'ni cehennem o'ti bilan g'azablanmas 3 turli ko'z deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Shularning birinchisi aynun bakat min xashyatillah. Shunday ko'zdir, qaysi Alloh subhanahu va taoladan qo'rqib, Allah subhanahu va taolaning g'azabini esine tushirib, g'azabdan qo'rqib, esa jannatni esine tushirib, jannatga umid etib, ko'zlari yoshlansa, ko'zlaridan yosh tomsa, mana shunday ko'z Allah subhanahu va taolo qarshısında g'azablanmas. İkinci türlü ko'z, Alloh taolo yo'lida soqta turgan ko'z. Soqta turgan ko'z, ham endi buni qo'y bir olimlar anlatadilar. Bu Qur'on o'qigan ko'zlar, ilm olganda ko'z qilingan, shu ko'z bilan qilingan izgiliklar ham boshqa shuning ishi izgiliklar da shuning ratına kiradi.
Һәм өченчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тааля тыйган нәрсәләрне күргән вакытта, аңа карамый торган, күзләрен, карашларын төшерә торган кешенең күзләре дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шуңа күрә мөэмин мусульман, әгәр дә үзенең хәлен кыямәт көндә аз гына булса да җиңеләйтергә тели икән, ул менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның насихатларына колак салсын. Ул да булса Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында куркып елау, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля юлында сакта туру, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля тыйган нәрсәләрдән күзләребезне төшерү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә дә әйтсен мөэминнәргә, алар күзләрен томаласыннар, ягъни харам нәрсәләргә карамасыннар һәм үзләренең гаврат урыннарын сакласыннар дип әйтә. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля хатын кызларга да мөрәҗәгать итеп, әйтсен ул мөэминә хатын кызларга, Аллаһ Субханаһу ва Тааля тыйган нәрсәләргә карамасыннар һәм үзләренең гаврат урыннарын сакласыннар дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай бәян итә. Шуңа күрә юлда йөрибезме без, юлда сөйләшеп торабызбызмы? Менә бигрәк тә безнең шушындый җәмгыятьтә кайсында фахишлык, бузыклык арты, кайсында хатын кызлар, шәрә килеш йөри, киенмичә йөри. Менә шушындый харам нәрсәләргә күзләребезне төшерергә, аларга карамаска һәм караган очракта, ягъни бу тәүбә истигъфар кылып, бу бит гөнаһлы гамәл икәнлеген искә төшереп, күзләребезне читкә алырга тиешбез, хөрмәтле мөэмин. Чөнки бүген син аны карыйсың, иртәгә карыйсың, ягъни күпме гөнаһ җыела шушы гөнаһ гамәл өчен. Вакафул адаб. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлның икенче хакын әйтә, ул зыян салмау. Ягъни син сөйләшеп торасың икән башкалар белән, юлда барасың икән, син башкаларга зыян салырга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ал-муслиму ман салима ан-насу мин лисаниһи ва ядиһи." Мусульман ул шулдыр, кайсының теленнән һәм кулыннан башка кешеләр зыян күрмәсә. Синең телеңнән дә башкаларга зыян килергә тиеш түгел, һәм синең кулыңнан да башкаларга зыян килергә тиеш түгел. Шуңа күрә инде менә шушы хадистән, ягъни ул юлның хакы булып тора, башкаларга зыян салмау, телең беләнме, гамәлең беләнме, ничек кенә булса да синең зыяныңнан башкалар имин булырга тиеш. Ва раддус салам. Салам кайтару. Салам кайтару, әгәр дә берәү сиңа "Ассаламу алейкум" дип әйтә икән, ул вакытта син аңа "Ва алейкум ассалам", яисә "Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ", яисә тагы да яхшырак "Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ" дип җавап кайтарга тиешсең. Бу синең хакында булган бурыч һәм бу ваҗиб булып санала, саламны кайтару. Саламны бирү исә ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Ләкин кызганычка каршы бу мөмкиндә. Мусульманнар бер-берсен күрсәләр дә сәламләшә белмиләр. Һәм бу кыямәт сәгатенең бер билгесе булып санала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт сәгате җитмәячәк шул көнгә кадәр, кайчан кешеләр, мөэмин мусульманнар үзләренең таныш белешләренә генә сәлам бирерләр" ди. Ягъни үзеңнең беләсең икән кардәшең, син аңа сәлам бирерсең. Берәр мусульман кардәш үтеп бара икән, син аны күрәсең рәвешеннән ул мусульман икәнлеген, ләкин аңа сәлам бирмисең икән. Димәк, бу шелтә белдерелә торган нәрсә. Син аны белсәң дә, белмәсәң дә, "Ассаламу алейкум кардәшем" дип аңа мөрәҗәгать итәргә тиешсең. Ләкин бүгенге көндә, хөрмәтле җәмәгать, хәтта үзләренең белгән кардәшләренә дә сәлам бирмиләр. Монысы бигрәк тә куркыныч. Белгән кардәшеңә дә сәлам бирмиләр. Ниндидер бер, үзеңне әллә өстенрәк күрү, әллә оялу, әллә бу кардәшеңдә берәр кимчелек күрү, яисә башка сәбәпләр белән ул кардәшеңне белмәү, аңа сәлам бирмәү, ул инде шелтә белдерелә торган нәрсә булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Сез иман китермәячәксез хәтта бер-берегезне яратканча кадәр. Бер-берегезне яратканча кадәр сез иман китермәячәксез" ди. Ягъни без бер-беребезне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ярата башласак кына, без иман китерүчеләрдән, хакыйкый камил иманлы бәндәләрдән булырбыз. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сезгә шундый гамәлне күрсәтимме? Кайсы гамәл өчен сез бер-берегезне ярата башлаячаксыз, бер-берегезне сөя башлаячаксыз" дип. Шунда сахабалар әйтерләр: "Әлбәттә, эй Расулуллаһ, безгә ул гамәлне күрсәт" дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? "Афшус салама бәйнәкум", бер-берегез белән сәламләшүне арттырыгыз ди. Сәлам бирүне таратыгыз,
Bütünügüz bir-biringizga salamlar berib, "Assalamu alaykum qardoshim" deb, "Hallaring nechuk" deb bir-biriga murojaat etu, hurmatli jamoat. Bu bizning dinimizning ko'rkam adabi, ko'rkam axloqi bo'lib sanaladi. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, sen qardoshingni ko'rasan ekan, qardoshingni bilasan ekan, anga salam berga tiyirsin. Anga salam aytirga tiyirsin. Tubatay kelgan mol, kelmagan mol salam ber. Soqol o'stirgan mol, o'stirmagan mol salam ber. Aning nindi kiyimi bor bir salam ber. Bir-biriga muhabbat uyatir uchun salamlashuv kerak hurmatli jamoat. Bir-birini kimsitib, qiyrsitib, o'zingni ustun ko'rib, boshqalarni kim ko'rib, salamdan qo'shib yurib, hamda bigrakda qo'rqinish, salamga javob bermau. Bu mu'min musulmonning sifatlaridan biridir jamoat. Shunga ko'ra yo'lning tog'in bir xoqi, u salam qaytaruv, hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati bu eng birinchi bo'lib salam berish. Hatto sahobalar aytadigan bo'lganlar, biz ulgurmay edik payg'ambarimizga salam berishga, chunki u birinchi bo'lib bizga salam berar edi dedi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kichkina bolalarga da assalomu alaykum deb murojaat etadigan bo'lgan. Ham Anas ibn Malik radhiyallohu anhu endi qor bobay bo'lg'achda yo'lda o'ynab o'tirishi bolalarni ko'rsa, ularga assalomu alaykum deb murojaat etadigan bo'lgan. Agarda siz biz jamoat mana kichkina bolalarga assalomu alaykum deb murojaat etsak, bilasizmi ularning ko'ngillari nechuk ko'tarinki bo'lar. Ular bilan nimdidir kishi esanlasha salam beradi. Qora bu bizni mening bilan salam beradi deb, ayani ko'ngli ko'tarilib ketadi. Ham ul shu musulmonning haqiqiy yuzini ko'ra, shunga ko'ra endi bir-birimiz bilan salamlarni olib turishga kerak. Bir-birimizga salamlar berishga kerak. Ham eng muhimi senga salam beralar ekan, anga qaytarishga kerak. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tag'in bir xotin u yaxshilikqa indov ham nosharlikdan tiyu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Siz kishilar orasidan chiqarilgan eng xayrli ummat bo'ldingiz. Ne uchun? Chunki siz yaxshilikqa chaqirasiz, ham nosharlikdan tiyasiz, ham Alloh subhanahu va taolaga iymon keltirasiz. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, biz bir-birimizni yaxshilikqa chaqirishga tiyishmiz. Boshqalarni yaxshilikqa, mag'rur bo'lgan dinimizga indirga tiyishmiz. Bigrakda tug'anlarimizni, bigrakda aka-inilarimiz, abi bobolarimiz, esa bolalarimiz, unuqlarimiz, ularni har vaqt yaxshilikqa chaqiruv, yaxshilikqa indov, nosharliklardan tiyu, hikmat bilan, g'ilm bilan, tiyishli o'rinda, tiyishli vaqtda shuni qo'llanabilir. U jamoat yo'lning xoqi bo'lib turadi, ham bizning bo'lishimiz bo'lib turadi. Bizning bo'lishimiz bo'lib turadi, har bir kishining izgi bo'lishi. Ularga tiyish tugul, yaxshilikqa ham chaqiruv, ham nosharlikdan tiyu, u mullalarning ishigina, esa muallimlarning ishigina, esa olimlarning ishigina, ularning tub ishi. Lekin u har bir mu'min musulmonning vazifasi tuğanlarına, yaqinlarına, ko'rshilarni ham boshqalarni yaxshilikqa chaqirib, nosharlikdan tiyib, u har bir mu'min musulmonning izgi bo'lishi bo'lib sanaladi. Shulay va husnul kalam dedi. Ya'ni shulay yig'ilishib turgan vaqtda boritik yaxshi so'zgina so'ylashingiz deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi. Shunga ko'ra bir hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Laysa al-mu'minu bit-ta'ani wal-la'ani wal-fahishi wal-badi." Mu'min bo'lmas shu kishi qo'ysining tilidan noshar, ashularning so'zlari chiqsa, la'nat so'zlari chiqsa, ya'ni har bir narsa uchun la'nat qilib turar ekan, fahish bo'lgan, buzuq bo'lgan so'zlar chiqsa, ham sug'unu so'zlari chiqsa, bu mu'minlardan sanalmas deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi. Ya'ni uning iymoni komil bo'lmas. Esa mana shunday narsalar u mu'min musulmonga xos bo'lgan amallar tugul. Tilingdan noshar so'zlar chiqur, sug'unu so'zlari chiqur, la'nat so'zlari chiqur, fahar so'zlari chiqur, ham boshqa shunday buzuq, fahish so'zlarni aytuv u mu'min musulmonning sifatidan tugildir. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Alloh taolaga ham qiyomat kunida iymon keltirgan kishi u xayrlisin, silasin, yeysa butunlay dashmasin. Shunga ko'ra sening aytasi so'zing
анда хәерлелек, анда яхшылык бар икән, син аны әйт. Әгәр дә анда хәерлелек, анда яхшылык юк икән, дәшмә, бу синең өчен хәерлерәк булыр. Шулай ук моңа инде әлбәттә керә, үзеңнең телеңне гайбәт сөйләүдән, яла ягудан, бохтан кылудан, ялганнан, ширки һәм күферлек сүзләреннән, һәм башка шуның ише начар сүзләрдән тыю, бигрәк тә мәчетләрдә, бигрәк тә балаларын каршында, бигрәк тә хәләл зифетләрен каршында, бигрәк тә әти-әниләрен каршында, бигрәк тә хөрмәтле кешеләр хакында, бигрәк тә кардәшләрен хакында, ягъни шулар янында мондый сүзләрне сөйләү ул бер дә килешми, ул зур гөнаһлы гамәлләрдән санала, гайбәт кебек, бохтан кебек, ялган кебек, һәм башка шуның ише начар сүзләр. Шулай башка риваяттә, Абу Давудта китәргә торган риваяттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын бер юлның хакын әйтә. Ул сиңа ярдәм сорап килүчегә булышу ди. Сиңа бер кеше ярдәм белән килә икән, һәм синең аңа ярдәм итәргә мөмкинчелегең бар икән, син аңа булышу, ул шулай менә шушы юлның хакын кайтару булып санала. Ва тахтуд дал, һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, адашкан кешегә туры юлны күрсәтү ул шулай юлның әдәбеннән һәм юлның хакыннан булып саналадыр. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать, менә без юлларда йөргән вакытта, яисә ишек алларында, үй алларында утырып, иптәшләребез белән, туганнарыбыз белән сөйләшеп утырган вакытта, менә шушы хакларны белергә һәм шушы нәрсәләрне эшләргә тырышырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып яшәргә тырышырга тиешбез. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһ ли ва лакум. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytadır. Min cennette kurdum şunday kişini, oysa cennet kulegesinde rahatlanıp yata idi. Ham anın şuşu cennetke kirүүнүн sebebi o kişilerge kumaşav itip tura turgan, yolda yatuşu bir ağaçını algan, ise bir ağaç butağın algan deydi. Şuna göre başka hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yolda kumaşav itip turuşu birer nerseni alıp koyu, ol sadaka, ol izgilik bulup sanalır. Şuna biz mümin Müslümanlar yolda bizge kumaşav itip tura turgan nerselerini, ağaç bulsunmu, taş bulsunmu, kış günü bulsa kar bulsunmu, ise kış günü bulsa buz bulsunmu, biz onlarni alıp koyurga tiyishmiz. Boshqalarga kumaşav itmesi üçün şulay alimler bana suvni da kirdi. Şişme yılga boylarında pişirak narsalar var iken, şüpsarlar var iken, mümin Müslüman onlarni jiyishtirsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona ajr savoblarini berar. Şuna göre koy bir alimler, şu hesaptan İbn Usaymin rahimahullah ayta, agar da yo'lda kumaşav itib turuşu, şüpni, ise bir narsani alıp koyu savob bo'lar ekan, anda şuşu şüpni hem kumaşav ita turgan aybirni tashlav narsa bo'lsin deydi. Albatta gunoh bo'ladi. Shuna ko'ra mu'min musulmon tira-yog'ini chistalikda tuturga tiyish. Tira-yog'ina pishroq narsalar, shublarni toshlarga tiyish tugul, balki belgili bir o'rinlarga qo'yirga tiyish. Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytib qoldirgan narsalar. Endi bu kunda qo'y bir mu'min musulmonlar kichkinagina narsa, konfet toshida shu gün yerga tutib o'tadi. Ham bolasi shuni ko'rib turadi, shuni qilmoqlaydi. Bu ko'pgina musulmonlar turli o'rmonlarga borib, yo'l etalar, oilasi bilan, iqtashlari bilan ham o'zlaridan so'ng shunda narsa shubshar qoldiradi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo qarshida bir javob berasi bor jamoat. Bu da bir shulay, Alloh subhanahu va taolo qarshida gunohli amal bo'lib sanaladi. Agarda qumashav ita turgan aybirni olib qo'yib savob ekan, qumashav ita turgan aybirni shu o'rinda yo'l o'rtasına tashlav, u gunoh bo'lib sanaladi. Hamda shulay tag'in bir adabindən Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kimda kim qibla yog'ina qarab tükürsə, qiyomat kunida shu tükürüge onun iki ko'zi orasida bo'lurdi, ya'ni mang'ayında bo'lurdi. Shuna ko'ra mu'min musulmon bigrak da endi masjidga yurishlar, namoz o'qishlar, qibla yog'in zurlarga tiyishlar, ona qarab kishi yumushunda, uni yumushunda ishlamay, ham qiblaga qarab tükürmeydi. Allah işlegan vaqtda ul istig'for qilirga tiyish,
tövbe, estağfirullah diп şu günahından Allah subhanahu wa ta'aladan gafu sorarga tiyir. Yani bu şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytib qoldirgan sözlerindendir. Endi Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolundan barırga hem özümüzün edebimizni, ahlakımızı yaxşı yoqqa o'zgartirga, tirishirga nasiblardan eylesin. Allah subhanahu wa ta'ala bizning qilgan kimchiliklarimizni, xatolarimizni, gunohlarimizni kechirib afv etsin. Allah subhanahu wa ta'ala adashuvda bo'luvchi qardoshlarimizga to'g'ri yo'l bersin. To'g'ri yo'lda bo'luvchilarga Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala qilib bersin.